Mbahaye ikaze mwese bakurikirana ibiganiro byacu ku Nyuzuremo TV umunsi ku munsi ndetse n'amakuru tugenda tubayegezaho. Reka nkugezeho ingingo z'ingenzi z'amakuru yiriwe avugwa ndetse yiriwe acaracara ku mbuga nkoranyambaga haba mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Reka makuru yacu tuyahere mu Rwanda. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rwambuye icyemezo cy'ubuzima gatozi itorero rya Graceroom nka ministeri ihuriwemo n'indi miryango kubera kutubahiriza ibikubiye mu ntego rigena imitunganyirize n'imikorere by'imiryango ishingiye ku myemerere. Itorero Graceroom rero risanzwe iriyoborwa na Pasiteri Julienne Kabanda. Urwego rw'imiyoborere rero rwanavuze ko Graceroom Ministry yakunze gukora ibikorwa bijyanye no gusenga kandi ibikaba bihabanye n'ibikorwa ntego z'iyi ministeriya nuko bigaragara mu mategeko shingiro yayo. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rwasabye imiryango yose ishingiye ku myemerere ko igomba guha agaciro icyangombwa cy'ubuzima gatozi yahawe no kubahiriza ibiteganywa n'itegeko ndetse n'amabwiriza agenga iyi miryango, ikagenzura neza ko ibikorwa byayo byose bijyanye n'intego nyamukuru yagaragajwe mu gihe cy'iyandikwa ryayo. Mu gihe mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu kandi abagize inteko ishinga amategeko basuye intwaza zatujwe mu ngo z'impinganzima mu turere twa Rusizi, Nyanza, Bugesera ndetse na Huye. Mu karere ka Rusizi, visi perezida w'uyu mutwe w'abadepite Shehe Musa Fazili Harerimana yashimye ubutwari bw'intwaza ndetse n'uruhare rukomeye bagize mu kunga ubumwe, bakaba barababariye ababiciye imiryango. Depite Harerimana yijeje intwaza zo mu rugo rw'impinganzima rwa Rusizi ko hagiye kwigwa uburyo bajya basura imiryango yabo iri aho bari batuye kuko byakomeza kubafasha kwiyubaka. Intwaza rero zatujwe mu rugo rw'impinganzima rwa Rusizi zashimye leta y'u Rwanda tareretse kubajya nyuma y'uko bicirwa imiryango yabo muri jenoside yakorewe abatutsi. Nyuma y'imyaka rero 31 jenoside yakorewe abatutsi hagaritswe, aba babyeyi bavuga ko bakomeje no kuba bitabwaho kandi ko bashyigikiwe n'ubuyobozi bwiza bw'igihugu bubafatiye runini kandi bubaba hafi umunsi ku munsi, dore ko benshi muri bo banageze mu zabukuru. Urugo rw'impinganzima rero rwa Rusizi rwatangiye kutuzwamo izi ntwaza ku itariki 21 Kamena 2019. Ubu rutujwemo ababyeyi 44 barimo abasaza 7 n'abakecuru 37. Umuringa Alice wari usanzwe ari visi perezida w'agateganyo kuva 2023 yatorewe kuyobora komite olympique y'u Rwanda mu gihe cy'imyaka 4 iri imbere. Ni mu matora ya komite nyobozi olympique y'u Rwanda yabaye kuri uyu wa gatandatu tariki 10 Gicurasi 2025. Umuringa yari umukandida umwe rukumbi kuri uyu mwanya. Urwego yagize rero amajwi 50 kuri 50 y'abagize komite itora cyangwa se inteko itora. Mu gihe umukobwa w'imyaka 20 yatawe muri yombi na polisi y'u Rwanda akekwaho urupfu rw'umwana we w'imyaka 2 yataye mu musarane wa metero 20. Bagerageza kumutabara ariko bagasanga uyu mwana yamaze gushiramo umwuka. Byabaye rero ku itariki 9 Gicurasi ubwo no ku munsi w'ejo washize 2025 mu murenge wa Tumba, akagari ka Cyarwa, mu mugudu wa Kabeza, aho umukobwa yakoreraga akazi mu rugo. Bamwe mu batuye aho byabereye bavuga ko uyu mukobwa yari asanzwe akora akazi kumesera abantu mu ngo zabo zitandukanye, ariko mu minsi mike ishize yari yarabonye akazi ko gukora mu rugo mu mudugudu wa Kabeza. Bavuga ko rero kwihekura byakomotse ku makimbirane yare amaranye iminsi hagati ye n'uwo bari barabyaranye uwo mwana we, umwana aza kuba yabigenderamo. Bavuga ko ku itariki 9 Gicurasi 2025 aribwo yahengereye abo mu rugo rwaho yakoraga badahari, agafata uwo mwana akamuta mu musarane maze abantu bagahuruza polisi ikamukuramo maze bagasanga umwana yamaze kwitaba
Imana. Reka amakuru yacu noneho tuyerekeze hanze y'u Rwanda. Umunya-Uganda utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda Robert Kyagulanyi ari uwo bita Bobi Wine yashimangiye ko nawe ari mu baziyamamariza kuyobora igihugu cya Uganda mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe 2026. Uyu ashinja ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi kuguma bicecekeye mu gihe igihugu cyabo kibangamiwe n'ibikorwa bibangamira uburenganzira bwa muntu ndetse bikaba bikomeje gufata indi ntera muri iki gihugu. Rero ibingibi Bobi Wine yabitangaje ku munsi w'ejo washize. Uyu munyapolitiki usanzwe ari n'umuhanzi birashoboka yuko yazahatana agahatanira uyu mwanya ndetse na Museveni uyu nguyu umaze imyaka hafi 39 ayobora Uganda mu gihe byaba nta gihindutse. Bobi rero yaherukaga kwiyamamaza muri 2021 ahagarariye ishyaka rya National Unity Platform. Icyokora yatsinzwe na Museveni, ibintu uyu muhanzi atemeye neza kuko yakunze kumvikana avuga ko yibwe amajwi agahura n'ibindi bibazo birimo no gutotezwa, ibintu guverinoma ya Uganda ihakana yivuye inyuma. Reka amakuru yacu tuyerekeze mu gihugu cya Kongo. Hanyuma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibitero by'umutwe w'iterabwoba wa ADF urwanya ubutegetsi bwa Uganda bikomeje kuba ibibazo. Ibi bitero yabigabye muri teritwari ya Rubero muri Kivu y'Amajyaruguru mu gace ka Bapele. Byahitanye rero abantu 5, byongeye gutuma abandi baturage benshi bahunga bagakwira imishwaro bajya mu bice bifite amahoro. Icyo gitero rero cyagabwe ku itariki 8 Gicurasi 2025 aho abarwanyi b'uwo mutwe biraye mu basivili bicamo abasivili 5 nkuko amakuru abivuga. Rero icyo gitero abagabye cyavuzweho n'umuyobozi w'aka gace ka Bapere Sivikunura Mokayire yahamije ko abarwanyi ba ADF aribo bishe aba basivili ndetse no muri aka gasatire ka Maseme akaba ariho babiciye. Yagaragaje ko aba barwanyi bahunze berekeza mu buce by'iburengerazuba bikangaranya abantu ndetse bamwe barahunga. Mbere yuko hagaba ibitero bivuga ko aba barwanyi babanje kugaragara mu kandi gace ka Mbebe kari Njia Panda. Ntabwo haratangajwe neza abagizweho ingaruka n'ibi bikorwa byabo muri ako gace, ariko societe civile yaho yavuze ko n'ibindi bikorwa byinshi byangijwe birimo n'inzu ndetse n'imodoka z'abahatuye zaratwitswe. Mutwe 23 ndetse n'itsinda barimo AFC rikomeje kuba ryakunguka amaboko. Rero iri tsinda ryakiriye muri uyu mujyi wa Goma abagize itsinda ry'abakongomani baturutse muri diaspora baje kwifatanya n'uyu mutwe mu bikorwa byo guharanira amahoro ndetse no kureba yuko ubutegetsi bw'igitugu bwa Felix Tshisekedi bwavaho. Harimo abantu bagera kuri 20 barimo abagore 9 baturutse mu bihugu bitandukanye by'i Burayi birimo Amerika na Afurika. Abangaba biyemeje kuza gukurikirana amahugurwa ya gisirikare n'aya polisi mu rwego rwo kwinjira muri bikorwa by'uyu mutwe nk'uko byatangajwe n'abayobozi babo. Itsinda rero ryabakiriwe ku mugaragaro n'abayobozi bakomeye b'uyu mutwe barimo Colonel Nanga, umuyobozi ushinzwe ibikorwa bya politike muri AFC, ndetse na Bertrand Bisimwa na Freddy Kaniki bazwi cyane mu buyobozi bwa M23. Iri tsinda ry'abantu baje rije rikurikiye irindi ryabanjirije iryingiri rigizwe n'abanyamuryango bashya bifuza kwinjira muri AFC M23 nyuma yuko bavuze ko bagiye gushaka n'abandi banyekongo baba bahanze kugira ngo bagire uruhare mu bikorwa byo guhindura imiyoborere na politike n'umutekano ndetse by'iki gihugu. Ku wa gatanu Vital Kamerhe yakiriwe Entebbe na perezida wa Uganda
Museveni Kaguta. Kagame rero yari ajyanye ubutumwa bw'umwihariko bwa Perezida Felix Tshisekedi. Rero bivugwa yuko aba bombi baganiriye ku bijyanye n'umutekano wo mu burasirazuba bwa Kongo. Ibihugu byombi bisanzwe bifatanya mu bikorwa bya gisirikare kuko harimo n'ibikorwa byo kurwanya umutwe wa ADF, bikorwa bahuriyeho byise Operation Suja. Rero ni mu gihe abayobozi b'ibihugu bimwe byo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi harimo Chancelier w'Ubudage Friedrich Merz, Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer, Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron na Minisitiri w'Intebe wa Polonye bageze i Kiev. Aba bayobozi biteganyijwe ko bahura na Perezida Vladimir Zelensky wa Ukraine ndetse baganira na Putin binyuze kuri telefone. Hagati aho i Vatican hatangajwe ko Papa Leo wa 14 uherutse gutorerwa kuyobora itorero rya Kiliziya Gatolika ku isi azatangira inshingano ze ku itariki 18 Gicurasi 2025. Ni igikorwa giteganyijwe kubera ku mbuga ya Bazilika ya Mutagatifu Petero, umuhango biteganyijwe ko uzanitabirwa n'abayobozi bakuru bo mu bihugu bitandukanye. Bimwe mu bihe by'ingenzi biteganyijwe ku ngengabihe y'iminsi ya mbere ye harimo nko kuri uyu wa gatandatu aza guhura n'abakaridinari bose. Hari kandi no ku itariki 11 Gicurasi azayobora isengesho rizwi nka Regina Coeli rifatwa nk'iridasanzwe rikorwa ku bihe bya Pasika. Nanone kandi ku itariki 11 Gicurasi 2025 Papa Leo wa 14 nibwo azahura n'itangazamakuru nyuma y'iminsi 3 ahure n'abahagarariye ibihugu byabo i Vatican. Kuwa 18 Gicurasi 2025 nibwo Papa Leo wa 14 azatangira ku mugaragaro inshingano ze zo kuyobora abakristo Gatolika. Ni mu gihe kandi ku itariki 21 Gicurasi 2025 aribwo azahura n'imbaga y'abakristo ba Gatolika bwa mbere agatanga umugisha ndetse ahure n'abashyitsi batandukanye. Ku itariki 24 Gicurasi 2025 ahure n'abayobozi bakuru ba Vatican. Reka ngushimire wowe wakomeje gukurikirana amakuru yacu nakagaruka. Amakuru yacu agenda agaruka ku ngingo z'ingenzi z'amakuru yagiye avugwa hirya no hino ku isi ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Niba utarakora subscribe uyikore, ariko kandi ukoreshe ya kugira ngo abantu bose bamenye amakuru tugenda tubagezaho. Reka ngushimire kandi nkwifurize weekend nziza.